u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi. Muri make Amerika ikungahaye ku madolari, Kongo ikungahaye ku mabuye y'agaciro n'ibindi, u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi. RIB yafunze abarimo barafinda bakekwaho gutangaza amakuru y'ibihuha. Igize neza Jean Desire, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi abantu batatu barimo barafinda Segikubo Fred, Mazimaka Patrick na Nkiramihigo Japhet. Aba bafunzwe ku 29 Mutarama 2026 bakurikiranwaho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, babinyujije mu miyoboro itandukanye ya YouTube. Abaregwa bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko, Kicukiro na Kimihurura mu gihe iperereza rigikomeje ku byaha bakurikiranwaho. RIB yaburiye abantu bose kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bunyuranije n'amategeko, kandi kwitazihanganira uwo ari we wese uzikoresha mu gukora ibyaha. Ku wa 10 Gashantare 2020 nabwo RIB yahamagaje barafinda Segikubo Fred ariko ntiyitaba. Ku wa 11 Gashantare 2020 arafatwa anasabwa ibisobanuro ku byo yagombaga kubazwa. Nyuma RIB yanzuye ko ajyanwa gusuzumirwa mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Indera. Muri Werurwe 2020 RIB yatangaje ko ibisubizo by'ibitaro by'indwara zo mu mutwe Class Indera byemeje ko barafinda Segikubo Fred afite uburwayi ku buryo yatangiye kuvurwa, ndetse hemezwa ko atakurikiranwa kubera ko arwaye. Muri Nyakanga 2020 nabwo RIB yatangaje ko abaganga bemeje ko uburwayi bwa barafinda Segikubo Fred ari karande, isaba bakomeza kumukoresha ibiganiro bazi ko arwaye kubihagarika. Tariki 13 Kamena 2017 nabwo barafinda yabwiye itangazamakuru ko yigeze kumara igihe avurirwa Indera ahakurikiranirwa abafite indwara zo mu mutwe, ariko ntiyasobanuye igihe yagiriyeyo cyangwa uko yahavuye. Barafinda yibukwa cyane ubwo yatunguranaga ajyanye kandidatire mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu 2017, ariko komisiyo y'igihugu y'amatora igasanga atujije ibisabwa. No mu 2024 yongeye gushikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye ashaka kuba umukandida kuri uwo mwanya mu matora yabaye muri Nyakanga 2024, nabwo bisangwa nta byangombwa afite. Yari yavuze ko hari impamvu 2000 afite ku bijyanye no guteza imbere Afurika mu gihe yabatowe, ndetse n'impamvu 2020 ku rwego rw'isi yose. Mu yandi makuru, imirwano ikomeye mu misozi ya Fizi, FARDC na Twirwaneho bararwanira Point Zero. Tariki 29 Ukwambere 2026 imirwano yabaye ku wa kabiri, ku wa gatatu n'uyu munsi ku wa kane hagati y'ingabo za leta na Wazalendo hamwe n'abarwanyi batwirwaneho bakorana n'umutwe wa M23 mu gace k'imisozi ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ya DRC Congo, yasize abantu ibihumbi bavuye mu byabo, nk'uko ikinyamakuru muri iki gihugu kibitangaza. Ibitangazamakuru bitandukanye byemeza ko imirwano yibanze ku kurwanira gace k'ingenzi cyane mu ngendo no mu bya gisirikare ka Point Zero n'inkengero zako. Ibinyamakuru bimwe muri DRC Congo byemeje ko ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo bakuye abarwanyi ba Twirwaneho muri Point Zero kuri uyu wa kane, agace bari bamaze hafi by'umweru 2 bafashe. BBC yabajije uruhande rwa FARDC n'urwa Twirwaneho kuri ibi, ariko nta impande zombi zasubije kugeza ubu. Point Zero ni agace kari hejuru mu karere k'imisozi ya Fizi, kakaba isangano ry'amayira yerekeza mu bice bitandukanye biri mu mujyi wa Uvira mu majyaruguru ashyira uburasirazuba, Mikenke na senta ya Milembe mu burengerazuba, Fizi na Blaka mu majyepfo. Radio Mendeleo ikorera muri Kivu y'Epfo yatangaje ko abasivile benshi bakomeje guhunga kuko badashoboye kwihanganira ubukana bw'iyi mirwano, kandi ko benshi mu barimo guhunga basanzwe n'ubundi ari impunzi zihora ziva mu karere zihungira mu kandi bitewe n'uko ibintu byifashe. Iyi radio ivuga ko abari bihumbi biganjemo abana n'abagore bari barahunze bava mu misozi miremire bakerekeza mu gace ka Point Zero, ubu byabaye ngombwa ko bongera guhunga bajya aho babonaga ko hatekanye. Ingaruka z'iyi mirwano nuko abana batakijya kwiga, abagore n'abantu bashaje n'abarwayi ntibabone ubuvuzi, imiryango ntibone ibitunga kuko yavuye mu byabo, kandi ikaba nta bufasha bundi ibona nk'uko byinubirwa n'imiryango irengera bari mu kaga.
umwe mu baturage bari mu gace ka Mirembe wavuganye na BBC Gahuzamiryango yemeje ko bafite amakuru ko FARDC na Wazalendo bashobora kuba koko bafashe point zero nubwo nta gihamya nakuka turabona. Kuwa kabiri w'iki cyumweru abarwanyi batwirwaneho batangaje ko bamagana ibitero by'ingabo za leta ku Banyamurenge mu duce twa Mitamba na Kajoka no kuri point zero mu misozi ya Minembwe. Twirwaneho kwa gatatu yatangaje ko abarwanyi bayo bari kuri point zero muri kilometero 10 uvuye i Minembwe bahanuye indege yo mu bwoko bwa drone y'ingabo za leta yitegura kurasa kuri Minembwe. Uruhande rw'ingabo za leta na Wazalendo ruvuga ko muri iyi minsi bigaruye ibice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi byagenzurwaga na Twirwaneho cyangwa ma 23. Naho mu yandi makuru Iran bishobora kugorana kandi igateza kaga nubwo Perezida Trump yagaragaje ko yiteguye gukoresha imbaraga za gisirikare mu bihe byashize. Yagaragaje ko nta cyifuzo afite cyo kwinjira mu ntambara ndende kandi irambye. Trump kandi ntabwo yanze igisubizo cya diplomasi cyasaba Iran kwemera kugabanya gahunda yayo y'intwaro za kirimbuzi. Nkuko Saviri abivuga, Trump ubu agomba gupima icyifuzo cyo kugaragara nk'umuntu ukomeye hamwe n'amahirwe yo kugira ku ngaruka zikomeye. Murakoze kubana natwe muri aya makuru. Imana ikomeze barinde.